malungil tasi si Meli Drogo yung ilang temela pausista. Huwag lagi mo le kaya malung yung anya direktar o lang ang best. Lagi ko na ako mo nga mo sumigili man to kasi sibira sa program yang akan mutrom tera ara TMC mga Solila Jackson ang girmang ra temil di all di oi temelo sir gidro to auto swede girela akabalmente gi akora amuyura simbo yung ay sir gidro wasi akabalmente di akal sabi el stopper ka mo all tagen matul de swem ano bang all de swem giren tel akabalmente gi seklisi edra blolo o melek niya ang irmang yang atel gora o misra simbong yung mesama kung daswa ara advela di akal giril madak lol taw de swir ya kabulment ako to borsil tra al-ula again po Jackson hindi akal giril kabulment lo mara maluga mo tulu ra tira ada del kabulment ako dito luise edru tumor sel tele ada mabak puskasa olgiyo bawa mo morsil ko subject ka el bora girmang eda urtedera Doggy Ila Jackson. Good. I'm sorry that what I do me. The opening statement tergawa ma club gul. Ling dangar be allowance del pudo Swed. E diamo da galbus. Kada uspe aga gidel te lede مساعدة تقرا بواي ما يجي الوكس بلا أضرب له سبي المقول لك لغة تلبونجيل ما ده سبي last time كده مساعدة تقرا بلا ستيت غير هذا الموضوع ناقل قرا مال ماتسوري قال لي topic اللي بيصاعد تكمل سلام لوت لو سبيرات اللي من لوت المساعدة تقرا بلا ستيت ما anyway مسكين الtopic اللي أنا بتقول بقى like I said based on history together after England am legot le remula malungil lara kola real estate sira temela William the Conqueror gitalo spe ma merigela uspe ma bela uspe bela nga wakt tablor iron suakan mamsao da mal important leng naskuma terul at o karwa ut mo bentevei tartira ma da question ak masasel ut mang morge tanga bokal urgi bela nga ngirma nga adralla mang madalitya tablol urut betela title al borngi ay gagidle tesi lo karwa utme agota joint tenancy se joint tenancy skum kada table ado karwa utme e target amad engel survivor amo kalurngi ngirma mai se gel dirga oi eselong erunga tela tenancy in common askum ang telal ada ngara ngarte gidel title certificate eso lang ya tartira mat eso lang el equity se proclaim allí del ad el mlad hace el transfer el morar ng gel sen tela tenancy in common el anga tiagida block petigringir mi terubak batoga utmer belawal tela al ado kalwarngi disel mada tartir e mo ga yidrur tel wase tiang tanga o kalwarngi el altamer normal ng gel ares al aqua mar clear askumang terul ada o kalwarngi malgiri will specifies el title certificate malwase joint tenancy al uben tenancy in common masel mada tartir egad medek si tirad magra dispose equity ringel adam lama el abelawa umdasa da tirak la culture askumang madangel adam normally magra ngalgel hindi bibira adam la mora korte fight persendiak kama o kalwarngi di seral madangel taraad ya o cover tal ultim dinagalta el asegida tara isul domesringi enamo girel brula la real estate mase girem specified mase askuman telal ado cover tal ultim enamo girel specified mase joint tenancy alo ben tenancy in common mangmal mo clear sa gibya o hal diksto braga tungol case elal legal ultim dio se owner especially sel madaad teterul legal tetewang tetein hindi mo na clear rogo hindi ka specify sa joint tenancy malo tenancy income diesel interpreting ya ada to aseng tenancy income rogo lo klaro ringi el alwaya sel ku case at mal ng lelos nagi 7 siblings o klaro wa tao hindi ngarang klam rogo
menggal sa atang makaringgal ako nga ngiran bekla. Liang undivided interest. Undivided interest. Why say? Di na kami champer Tila yung tenancy income. Why say? Hindi dia kal dulu why sira certificate of title. Sige ta problem sa law. Man namo girira ule itu nga namo giril mo nga real estate law belaw. Specify ka gid man minimize sa conflict ma other mo rakor til di mo umasawa da tora equity ra nga ut mas kun betul ada nga kira nga title. Special betul kan nga. Exactly. Okay, la number 2 partra real estate at tora value sel ne uchira utma. Ay nga adobara ni uchira utma in 4 into 4 category Ako tangaria market value, o ngaria investment value, o ngaria insurable value, direct sa last tangaria sentimental value. Hala define a market value sell ral sell ut maluem blay base ra magit. Sell magit ang base ra ay ut ang lamotraw. Magit terbelaw. Swang sa datora ut terbelaw magit terbelaw. Sell waya adal willing lom arngi mangel ada willing lor traurngir a certain number. Seguida market value. And normally ada sumutol tra atmire and sorry the general appraisers at masing ngarang ako ra prevailing market value ngari record the base regel utan la motrar orior ket me Egil na lang maori ringi. gel maori ringi Paruat ngoro na sumo motrar blarat ngoro motrar limine. Sige dil om brutri. why sen gel investigate mas ngal blara tron na motraw igid ospering yo tungira formula assessing mo kamet a certain number seguida market value ang eru nga investment value. Investment value basically malwase tial ut mangblay material profit as ekal nguringi as kumak rent out ringi. And normally investment value ut normally commercial zone ringi. Etrigel investor alame domestic pas tial ut mas kum rodora building ringi. And sa kalo tu tial percentage na investment ra etiram arar sa investment value. O ngede nga insurable value. Insurable value sell asuma maramo ilan at masensual insured tial TMC. Attempt assess ringi harang ka mak-appraise ringi at mase Mr. Torrebiong sumamal insured tial latmen ma building ra kaung di mal di mo ra building merkong di ka insure ra utma. Say insurable value O ngede a sentimental value tigi sel mal critical a sentimental value sel feeling ra kaung mangkawa ok moral toy mga atme mal laom ngilura grandpa ka ay mora tamame ka inherit ringi mutiam makatetel om kiringil to a point tiaman na mo medra harter ka No montar ka. oy masel obanot omoltra ringi elara time giding wa price merarela ediga adas el maralek mase altang la ngaria feeling ra kan mortial property ditel adabora magit tindia ka sila adal marar tindia ka follow rules ra a market value, malubing investment value. Ilal wa ngaru ba artial kila ya tamal mai ka yan namer rulil keringin. Ma atu ila ngara tartrak. Ko yurtia ring dia se lo trul di waya. A market. Modal tilor trangir besa magit. Letya ngara hart ngarareng. Oy. Seguido el anga amring ring los peringi ultra utmeleng. A investor dia lo mesel el issue a feeling ragaw. Mal demes ko se tial utmakmu multilateral profit as ekal ngurungi. Nigigida trill batangela investment value. I mean tora value real estate. El ako kung edel el parte tagil tora real estate at tora lease. El ang sel mo lease rawe sel ut malubing blal lam sana contractual bangel ke landowner. Sel ang proclaim for the term sel lease. Adital sebela kal owner el mutul ngur rakaw as kumandia kam harawa a payment al ube kam nato mali a term sel lease ulak blogor mal important teleng at a certain time ra kera utm mo swam al transfer ngil maratara let's say kam akira mrigel al ube kam soorang mang kospe audo del mura hospital mo swam al transfer ngil elanga tara kumis ngil mal el problem ra estate terbelaw sel debora gagi the land authority dorngi tirtir bala transfer in real ko tawargi masel ko tawargi de la ka mlasta kartial real tial liser ka edigas evan bakara at tigida bay suggestion ka meter ba bay real la regal state mas kuma ada mo al swala transfer
gangera transfer dim charge ngia percentage sel otrulela al charge ngira a certain fee il transfer a title awlak blogor tiang gira drulia transfer el real estate lease el maldi om aramlay el om aramlay ka maldi mo rabla police e per sel fee e tira transfer sel el title amdal moratara ok mo drulia gagi the lease ra state el mawaisay en tiar atmosphere belara tora investment ma foreigners el may lease atmed amal mongil e bebera investor ak mase o in sekal lease tiral utem di atara club sebo gula transfer a state el got tawar nga ak magara e na mo dara sa aklus o oy ngara tara gaisel dedo tora state ngara state di ngara tara ut bel sola ka client na ka lease ngi albora state ek masendiak agim ko tawar ka mulutit al lease merkama nigar adak mas o ending a building arbe bula kul muktor ngi ay kalu da kan di mo oit mang aulak nok maseng bay ungila state arlil mo biot transfer dir mo lik mas ko pay fee Okay, fee. Mang mo do mera state Ari sa timral hindi nga niya transfer fee. A transfer fee a state adel girel wori letial lis ang area term ringi. After 25 years ang mutun mera state. Tende kan forever. Makala mamalaria mo continue paying. Oo, continue paying a state tawok na scoop pa sa raudo dra transfer. Yan ang paying mo lo state ang. Mutun mo. Kita ko raudas legal state government malan authority tira na mo girel barelia a transfer mo biot din charge a fee. Lega nga arada girel nga right tiril el transfer. As kung niya kan transfer ebla mo alis sa maktura bla ringi kadi lose direct mo tamala isel belaw mase mal marina do so bar belaw Boy LLC kada mo maktura bli ringi atara club se swad no tra ringi eto to ringi mo kadulu sabli makara Siya ko tulong gora example tilang ay kalblara tiul. Boy. Tilisin mo na alam mo atara club say ito dinu sa drang clear. Utumang atumira ra. Di ka man menta dia ka di na ka protect tinggal adal mo invest nak lang adatir. May alsil sa tuwa ko ari kira limbo. Kau tutak na karagli. Natira ang ongedel time na karagli. Cellphone mo na tayo mo nagre. Sisil ka na rin abla oy tra adra la tira mutu kaya ngaran ya. Dia cellphone meset yang adal bayan. Mal barong loreng sa kaulem. Kubral ngaringi mal berenglia berenglia tukul murkol. Ding ako lasang lamo time nagire dermula akarbay malumeng policy raus ela utmur bela. Seya problem bigit. Giding illegal utum loyo dum nasyaban mam samrigel amrigel utman skit. Idirga rula luul matetele lingirel bek blog adigel ngaringa uniform malumeng tabsul luul akla. Le utma mal basic. Atungar abrul ada utura utma suwa utama am adara wasa atole telel orotel mai gangan dia kasela abrul mongi mal ada se mongi. Mal simple gedr mula al-ula utama الكيرلا أطروللا أوتم ما لسرا أوتم ما homestead را أوتم المول أكيد مسألة قوم بدي أقول بيسكسيت إلا قد ما لينا قد الموت مرا قوت الموت لقول مير أبريسال المول لا بيسنس غالك أبريسال دي قالت أبريسال أوتم دي question أسي وما قدر المول أيقال مريال ولا مو every 5 years and 10 years يتروليا kind of universal أبريسال أوتم بيلاو Mungkin mau mendengar wasin, misil polo terawat mungkin mora walen survey, itu asal ilmu sekal wasin til marabali urungi sel appraisal kok merura 5 years ago. Aku nasa hindi na ko mendengar wasin karena man bring like age, itu igal to molgoy. Igal land authority ablata create. Kemudian melam mau dingil, ngariak langar. Itu namo enda ablo klalo igal umraboy. Jika gini dora igal temporary. Imur ko lutul muraka. Kaya gel dia, amura government dia kan ngalain adu Timor state government palu national government. This is the biggest problem. Dia asukum dia kan smok dia forever utmara beloma development belam teman. Wai sila nga atara basis ra development ra blue ma economic progress blue. Agi ko tulungi la real estate lorngi. Les ko mangita real estate lorngi ang direct lo libsong lo mandia investor may tiagi dele
umulgor ngil ilanga okmarat to mang termula gil lease agreement te mal mo clarify ga gil provision ngil mo friendly en open up pa ikana mirgit mang maral to na mo girela el akwa mga ringa real estate law ngil bong girel bukan mal gire di mal specify gil rugul la mal clear girel morulia awakora booklet el mal specify gil la real estate masel mer investor matmal do mes munguyok mas lagi dalla magrid el follow el ancora dia sal clear les kuma ka transfer al ubga lisa utmara state sel board ti la control len dia ka books ma dia ka mal clear la mangkuk ti nga feeling ti seguida arulia investment climate tergid el tergiba ti tuwa kal mong ngudu swalle direct gira lo mes ngil ngania tara question ra kalen ngania akora black follow up ringi tirga te de lo dam liregan wasil ol gornya irmang jak lo klira da meris elang mada tartir tiga telunga magiril lisri marutol tralin mora investor e albora lo kluto ngiu la petition ngel la madre ngeligire te sai ngi mo fari la corte claims el ownership ngi mo klok Sell 1/3 del ownership. y no te adi el existen dice de investor a motor de Mralen Ay, sí. Gerdir kugul mora ka nagri adran la mo murursin subo de mora ngal bela bay at ma material matang ka medir ko murang kan lamat sida ko meseri tara aus pa la lul mar girel marul sel bol complicate the real estate law gid investor amek mas tel bela mal complicate mang das amal mo tora mo close investment dire bukti ke grey gumuleng magim lose agi di lose abal mo close agi mo lose tel entire equity ka ma mai se directly minimize aw ngil investment tel may Kailangan ng lura hawara para school lura hawara insurance company, land insurance. En mal bekkel sales de melus sa kaisel book register a sales. Malis mai ka. Dili mo me register ni. Tigal anan mo mga out mai ka rumara out madimel ka ruliano tul wasetia register o ngaran mortal tal ka. Kung sa iya di por mula ba pere, ese dingil me register. Mai mol ut mesel boni ari apo ko il la ara tige mol mutra ngara 200 years ago ra ka meham maralung la record ti ngan tigina mal abuleng ulgum kamarala igal state government rogoy ya application ali social secretary e ultur tirgel lingara border la adam ko mal ormaw mal uben gora dia al sorir gaw le bala tixer gaw koda e te dio base el application gaw morserio Maria o Google Nggak utro madang ragal try din obay travel. Hindi akala gakim gerdir ko mo utro olbin masumang mle mo na kandiday traga mo bes ringing. Dem na sa emal develop. Away ka case or for example as zoning law. Ilan sukuma mo mo orab lara tel residential area ka tel mo business ngale residential industrial business. Ela girem mo na legislature orol mo change sa status. Exactly. Awul masang guri nakam neko to chairman na Core Planning Commission. Really Really sige del zoning like el was como la it's called waiver. Asugum mo apply mo rabli metiang etso hape tia design mo industrial mo business. Mo apply mo planning commission mo rulia miska waiver. Agad toram rigel and variance. Variance. Mo ko testify etira question kan mo elang mo all bill mamora planning commission order mo all bill gil maawa ka all bill book ma subject ma politics mas ligra grasi mo nga lakyus ra ang di malar tali keringir already ngaring apply mga business area di malaring era lang sige section na di nakalborata tela So mo mulmul lokal margile malar ali sining uka argile di kakalo. Pero dia kan sebel lo ura to kora lu. Dia develop lo tira crecer lo club yolera no. Dia to ko tra kadra balatics. Man mal te subject te tangan ire no. Kau po ngir mangara. Dia nga ka mel am ngel wasa atel complementary gida. Ngaria report para lo to deal kirela. Au do me soy sa complementary bela hotel buil mel mutre lalo. Mel mut ngel buil. Tomorrow sing second quarter el fiscal year 2023
2023. Es el first quarter es el October 1 and December. El ata second quarter January and March. Emrego elan matuwa da report was although the silis ang ara 4.2 million. El silis. Es el kuktungun mga sisiun es el quarter October manuta December. Una 3.2. Membrego as ngilas ara although the silis para ang ngilas ara 25% ang ara 1 billion. Mensusok ra 3.2 million, mo 4.2 million. Ya kumes ada karmet ang ara karba malu ang malungil na to kaudo me. Eso es. Mal so akal body tiang ak madengal wase mo como lo audio swil wase audio de mesois pa mesois tiagi del PCST tax. Etel utho ay gal ngila ra boket trikit. Sir ara klaro hasta wa tiagi del 10% tol gorngi malu betem lawan sa klima teral basen mo close gid ay gai gid ngiludo. Basan mo la sila October manuta December ikaduk na del bodo ba albulet. Ela January mer ang del bulet kabel mutul man la mo le 1 million am la mangara bo ketra ata pela. El di morulira kabelment mo na mara mo bul la ata pela el mam sa kabelment to meldat million ayo sangrni mo kada mga bura ar ata pela emrura kabelment mo maraw. Ma issue ela Agil local was masigil 1 million lu pes lu to mesois mingla poket rigid morger makbal oli tra president maradal ma minister of finance mul adol biya kulam berur ti alla I can morger tell me e mor ko tingal ada belaw mo na tamalak lang tildi kadang lang re lang was ko makaranga mo sa paak mo sutiara bakting mo sige na mo kakara I see. Dia kemerang ngaring setora accounting mo say you cannot create nor deviate numbers in a course of business transaction. Regula das ML, lugora alchemist digaul el creata o ure, it has to come from somewhere. Ako na mal very clear mas kada tayo PGST ada tayo kita ulang na no extra load. Ado mes ringian ngaringia tukoy masetiang revenue neutral. I say sing I say revenue neutral sing aral to. Lo kong dalgirel earn extra money beyond the gel logora projected revenue. Ditiang ako mesringing by diakal revenue neutral. Dia bay namoklowa extra lo the realize ringi beyond the tial projected money that's 1 million is a lot of money. That's 25%. Oh, why say? Ako ko nga ka acting mo ra ay nga. Hala daw example nga. Ya kritayri. Namo dia ka mo ganda kan di tiay gidel. Egal benefit na kulara social security marital mitra ka. May getilo do ura era veritar egal ruler ade krita egal a pension plan ma social security egal rula armeloms. I see. Eu asing sel retire o gol margim ya rula darga wati agi da may gagi do das emloms pe el mora ko dal. Besera dangara dia kapti al tax system. Yung mes ba retirement nga kal hara den giro mam mam shopping e dilo ko may singa egal masa. I see. Elang namo kadali lang so siling al mama mlor babra 10%, ating kiri ko mam mlor babra 10%, makala mam mlor babra 10%. Ano ko maldila palpitak na. Betul to kam lamor babe. Mga sang sa igi dil inda. Mandi ako tingel si sila dungungil mungil na. Number 1, number 2 ay gelungil a price will show by amuran okya. Sila ko to opential mer lang correct me as mak mistake. Manian ada interested em lami invest. Ko amal dia. Leng ang aramo ang nga blon sa other niya adal baratang magman kan bin sinama kung tas wagi miro ringin or bina kalula corporation corporate tax I see. to asya adra asyabal ma Singapore asurin me invest ang dudir belawleng alang ara asyabal itong hotel basen termer belaw kom dingwa trio basen but the same lul basen sin invest in belaw el asen amlam tabal Lagi kita taksada ma sky high. Kita goods and services. Magumeseng dia
Adim lang sa lungilom sumli ka dili ka nga olbira ko lati ka tok-tok si tiang ungilom tiang ni. Ako I see. Ngko na masan mo mito ka luwas yung raw. Wise. Nga result truk masih ngaringnya swala government alubeng amdas government segi dia malamal terrail dir adra bulu ko mod asorit masih masumang siguro ko na time girel to be happy dengan rabulwam agero gol pala sila government agirel harmonize segi maigel sura adra bulu segi dengan mo girel al time ako mesen mal dir ka to ka ngel tax system Partang gira government ito na umsuka extra $1 million. Hindi, how many Palawans are not happy with the tial tax? Amadi ka clue. Masih. Hindi teletera do ring serti. Amon derina tigal adal lawr belaw rogoy. Amla mo na ududir. Ba adalang clear. Di tedira adal government am normal ogol muklura. O $75 bi-weekly. Or $60 bi-weekly. Normal other government across the way. Hindi ro good private tadil ka dapat olbi ako lang tadil ka kaungoro asya ka ang minimum wage ka tadiyak. Mampergulo si so far ka ramutra negatively mo society. Es el mal, como la amenazan los presidentes será un error horrible, sora, un glasa ingles el lara, pues el budget el suplemental, el le sel toda senete 5.2 million. El mura house lo bengela y que lo mlora a tegi ligira tax. El ultura de ligira adam montail mo. El mura house el todo de rogui. E di mo el 2.1 million. El mura supplemental el ngun regdira i mura la. Yo duro clean mura senet. E mo itay del toy. Mambulgula se all these months a January merelar ada bela al mangal. El mura senet lo se mem ngi tiang el tokora tiagi del bes tax lagi mal abulang telilang asal lebo la tu mau ngubutay gigi el mutlo ngeti ayel tial 5.2 million mo 2.1 ma beto ayel ko kludo dem nas igi ko moral de ma mora ayel igang adim la kal sisbra alse mun elang direl bukti or omro lelala ya direl masan mo ngi le ko se magaral way se dia putong lo se tirgam de tiri del dong ok di be te ada du mo club sen mo tutau ma erung de club selo siga asam bakla mondai instead of o siga mo de itel PSP PCST tax ete dingi ngilu to rogoy e dingi lu 2.1 million el implementar ma question no se for what to ro tel to sa hotel bul merelang instead de tiagi darli Hindi ko matingin was yung nga nga supplement. Hindi kay lang Mga tablet sa liring presidente. Nga niya ko ra idea rin. Dia ngarnya dartu telal angarin mora house mor albira ulo. oh ngari Tiga dim letil supplement ti. Alwang mo kasi tira operation sa mga sel mo mesel sel el second quarter financial report sel report ra January mora March. Okay. En olbira dimla oitia 45% tra budget tir. Bergula say ulgo moral to mo sparing dimla oitia 50%. And if ambula say they are good at saving money. Mandi ako dengar wase matial dartel tela lo sparing. Hindi ka mal mo kan klome sa igang Mateme la campaign. Maigal dia ka justification. Lego ada ko mlarong sila siyang justification. Tedi wase mo help pra operation. Ako mbasam beto ka maklow important ngara ra kapalment. El bay malo spe agasi. Oh, yata klon sel sel del dat matangel tela el mora ma abelaw games 510,000. oh gigit para to ko gigit el sisor al sel di mo up to 2.1 million ya 3.1 million el megil el sisor al sel magradela maigal lulod el mortal el tax ta como está relil wase ayel sumo $400 a klal molduro kumer belaw ko klap dangen malutam emno tungus clean mo $1,000 Nakabay sel go meser kya gitu. Dure olbira ular kya gitu budget Mo makitar ko ra senators. Den kya gitu. Nga kita ngin ma ngol. Tirga ngam lombering for example tirili oversight tra bla police mumlot several days ngarngi et question tirga 3 weeks matala urior ministry bureau of public safety
Tarang man will outcome Marcelo Rio. At tamlo rings three ranks at tiro wasi. Mal ko namnamo masekata au ul mga dupa ayol talamal. Tial sekata la kalbus. Mang awal lol outcome Marcelo Rio wasi okay. Agi mo mas kami audo ako al tela el ako Morcel substation naman ko egi lungi. El mutil either mo tena moselo to accommodate 10 more. 10 more. Menglarngi masih ay suatu lo mes durior le tembral ngania concern hindi tira adum ka ulol may tembral mot ba kasi okay katong sweet ya say dia emang etong ulo iti emargo di pas ngil may ya sila to sa di kongi mengtingalo maray kal tira amle fight gire Dia ma question na ela say kita hotel bring sel agem lari na bla police na adra kalbus ma motre bra al sel ma akar murtra al sel Segi sel kotel mbring mondara kami mente belaw le tutel alla bakisi alla. Se am lania hearing rin medel Sunday mo daso se es result tel hearing ngari mo. And you know what happened? Auri ule tafar am redar police en wa adram bigel de question na bala lo sisbi o mergo change ra rulia ako ta minister amlo acting director police mo mre tal Sunday en guk mo attorney general mo mre tal Sunday lang po ma adram bigel. Oh, ako pes el deputy police el sen ko long mo mre bra politics en sois sois el mo deputy you know masa mo dro se ngargera priority tel blue at sukumar adama mangal ka mo trip mar adamo mo sois mo salera argal bus oh karar murtra blue kita mo itaigar elang mo mes makose kato molokora ay gasis blaudo si kato broto o sengaria 1 million extra ludo na mesois I mean is that what this country is all about? Kamu otia kami terlajak. Dia maranga karuba kamar maraya el tingel masingirel prioritize le agureng sektia le maria pol nakadakta pole en baradra ay Jennifer suyaman le kandakta pol masing malungario rating niya wa judiciary leng ako na sige dal skumang may se polling atrablo na mong laswat mase we need to put the money where your mouth is to ramrigel gina da laba wo del moragel askumang awang arsay e mo dir sel ngaw put the money in there instead of shifting in more out area leng purpose ra olvi la gagil mesel balance out priority relaw hopefully somebody will stand up and say hey you know, come change al spending al gold. Hindi siya kita lolo ngil wasin dim netil supplemented til. At sumara adam suko gimil tela tura tarak. Hindi go spell supplemented til. Kami street tigem suko trum emil tela. Tia majority vela less than 20,000 daraw do dir tarak. Majority vela 2/3. Itigel kotro to do dir gider rohui. Ang mga budget el mes supplemented til. Kita timblaka Carlos Tatra SS, Carlos Tatra Pension Plan, Carlos Tatra PGST. Ay garo ko langalela ka society ra bekilsits. Mal mo feel was itiga mal totally disconnected. Tidim bro isir mabo lesel sal maral mo kasum ko dito kal taro oblil dito kal taro oblil. El dul was mo ablating un megardi mo ablating der mutro mo. Ya kung gusto tiyam na bito kung society marungil musir, away mangal malagyan na lastir. Kita mo bula ko na di kahit na ngalangal, manglot ka katyal. Ngaragyan por gider was yung tiyak clone government, tigal mo do, lamo kuturan mo. Isyo kung nasa mukulran. Di kat sa government, trup, malubang stobran mo bul, masawa naklangan. Kau tu boleh subjek tu. Dia kom am la tat sengi nga kom le so kal tat setia le State of the Republic. Gimilingi raw. Dia makukti mo aku timo mesa selo sengi gangi ngul kamper ngim sen le last State of the Republic address la president last year. Ngungil malmle ungil tial sora president lang kamper el moral last year. Jadi rolela tial bla bela al alastir hanggang amor ami ngo ministry by ministry
programmatic mora activity masalo set yang kadamlam iran dia ngara sectors economic sector education mangarang tel mangwal ko mo imol say gidel imol lulas mesmo dia ori orang alsel esel lo sa dering ya mesois pa ministry alsel mlewngil mang ulgum ngaral to lelitak leng malumang loy kam lamatamat mlewngil o si time I guess content ma-delivery regardless rakuk o sangemra policy issues yang may present malum na iga hindi man mewngil ka-content am mewngil ma-delivery ng mewngil compare el more sa last liga tiang am 1 hour 45 minutes al speech hindi tiagi o sangay ngedel tokoy sel message ra presidenta amle project himself tial speech ringin was say he is a man with solutions sera amang Moses Ronaldo Israel. so mangara al lo example ra was say kada mlaringa lang letra tokoy ra nges wel mora ar family lo raise rarangal marang plan tiya gitel tax mo address ay gay tiya gitel VAT tial comprehensive tax reform nda katil bolol ko tial bukti ngasat kala 10% may ga o meron en olbira kalulawa pa presidente amle madu mga adu en disel gumeser ngiyang manor gadil to eti olbira kalulawa gukya ko dangal tritira din ko di mga ko gilek mulwa say matto kalulgas those pe a bold leadership Dilam dulu. seldo se bold leadership en bulgula Pwede mo katakla. Kira mo dokyo. Hindi ako, kumadokyo ba? Maluwang, in other words, ano ko nilo say, kamiul ngar olbil, amor ko lakad di moreng sa trigal jom to katokoy. Ungro. Pacifying the naysayers, So, say, bulgula say, abatokal progress sa tial balu, ulman diya kadamubul moru ay ka nga ngarat tabaliw kumara at olbira kalulaw. Maragong makodo ang plela small dia minimum wage makodo ang class speaker kasi speaker tiang ahire terbut makli sewa telo kasi asene tam lapas sa minimum wage ngara house mangarali ruliang bat tabela saingan so project ringin man of solutions and a lot of progress ngara olbira kuno partido spare tir mo bagay warang rir modokyo marago mo gutmok la ay gigit ya ong edeng selmo ul sel speech ngi dia kalau si mo ngan yel dia kalau si siura al sel Michael Meldungra gange ulgum blow sel sugum kata ara mara yel maklo event kay kadung ka piling ito say check against delivery mga oil ngari tigel mo word for word ngari tigel word deliver gi ngari ay ko anecdotes ma side tigingil lo tual sen ya presidenta loose per segil teknik oil mga adu molmong o mga do ngarang tiran ngarang gel belaw el tiram le amle reside ma school reside kaya kel belal molmong may mang le highlight sel ko po say ako umda so ndira kal message sa mga kalbela lo si may malaka din may message tegal ngal kalbela mla mo actually tamla men mla mo contribute el more development travel belaw mga mas ang clear as ang kadi tiro la school en soldan na retire mla me lang bulis mla mo contribute mo sel go message aring le ngulo mayo para ungil belaw el lo pat kaya speech ngi okay of course ang ngire lo say gidi eleng knowing was say tiya halfway point ra term ri hindi talagi ang mom kaya el tela campaign masay ida ko di magate ko di Ngara kambol ako otyo sa media. Ya ngaru ka malumila analysis ngilen. Why say nga kuk I have no issue ra content ra at tigingel mal melgoy gel ba rule
Michael get magil. I see. Di mo tigil spend too much time at tel PGHT. O til ko sing lamo bader ringi. E namo bader adrablu. Nice. So let's spend our time will try to assess the issue and try to defend ringi. That's okay. Ako ti, so I have no issue with the content. I give him I see. kudos for that. Kukti nga ka small mesa kung sonar Amrigel, State of the Nation's Address I see. Amrigel. Union. O Union State of the Union Address. Mga kabay, diswak mase. Silbering nga gitel sorar velaw. E dal girel mor olbile mor ngia roll call. Girel resel roll call. And number 2, ngulu mak gitel site tatwara Biblia. We gay. By girel di mo dong okrit mo Marshal. E make mo say, ladies and gentlemen, the President of Republic of Palau niya mul di mel the oral mail il deliver at tuwag da. I see. Ooy. Le sel guk tara isul mo roll call pick individual senator balubeng delegate say distraction distractor adra balu. Ooy. Semal 15 minutes, Ooy. 4 minutes. Ak masinabay if I had my way ak masay forget about those. Edin tool mail deliver tobot. Ooy. Sige da, that's the way I look at it. The content akmal happy week masay. He's doing his best. You know, we have to give the guy a break lengang at tilur office. Yang ada meringal da bla da COVID. Mungultam lideringi magkatilob dem letara got tel blura bul adem lo 90% vaccination lagi the Amerikala miskida garli agi the vaccination magdaman mo happy say I mean I have no issue about that and like I say perhaps we could have done better with the agi the format ringi Too much formalities. exactly Dia Pong kau irmang. nakademo ay sang mewa pos nakamle adra ko tulul bi 1981 mo 84 aku lemesa ikel sorara harworum legal men merela maklam kasail tu kama marwa yosua marwa chanso lemesa selebo mal ikel do meses medengel wasen wangara ba trel tiang medengel wasen wangara mabel ketak lo senge kertial na romsi blogo na uiwi atiagi ta kosen malla ak masa predita presidente sel aigel betokol la es la la no so el pus mela te agir last la number dorina ilem dorina mong mal betokora en ngara midel nga segid magumeseng ito rate sumit mo igang mo amo record ng mamra ko trol bil 73 alla gimdu asel awara mang segid lang aigel luldasul brula gadibes mal betokria es mudirel hindi sel kumesa sel umilkingel sel klimatela time en kotol ka mangat soran lang aringira belara nantin irwan men mutral sis esel kumesa gel tol en lora kotlo ule masawra na 2021 and 2022 magumes ringi ilay gale rura kal malmoda yolo olta record mesel kumes ringi manble bertaklo ase ngam la statra campaign ma presidenta murmutra next ko masaru ko ngaram dim lakal deli you know why le kumes ringi la sa bol mereka sel aldadu rasora yang mengira ka campaign ka ngira sel campaign ka kware ringi sem mission em ngado urtika supporters ringi it's something kumes I mean it's okay no mal ako sa nga opo gira ko le kadam ngai mong may sa umda so se kita dia to ngai e malumi de opong bay de declare mar adala mo murto lo sen sa campaign fine misal kumes ringi ngol takta kay gigi adisel mal masaru ringi ko ra malo ren se wasi kurang mal to ko regal to ko dit ko ra to mongway se at ko ra to malos pa to ro ngala ko ra mo song sa to di kumes sel pa ako nda sel ko to club to tel to ko dal bang ngi at ko ra to tel alla ma to ko ra bia police omdas te ya ko tel mring to ko re al sil sa to mesni bisay da tel to ko ra to ako alam na expect rin sa ngil mo lo ase o isel lava aga bia kalbus o isel amredra bulis am lomlim maro mai ke ro mul tel mal o tu tel alla mai ka mas e ka gid ro ise gid e ga tie da pokrli alu tie da burur ngil mas pok lai ga tie da pokrli ako alam na expect rin address sa sele awul ng masigos lava at tara masigos to ko del ni makta o ay tial to ra suicide 2021 men mutral sils
mga 6 and 7 na suicidal belaw. Lama ka at. Ay mo na, Maria Adam Nadra sa Kalbus na 2021, last year. You know, it's life and death eh. Makuk na expect was yung boss was ay gagida a solution el kireltia. Mang akmalak mesing akmalak kada mayra sel la gililti sa la bla ru. Mon mutet tial lam ruwa complementa igal 8 ministry mo aklen mo ta function mo ta adani ay ge o ngasiren to. Membran na change tial system. Hindi I wish ko at least explain ay hindi klumal to siya a president tam na start campaign mong bay giran mo kursa lalwas mong bay mong mosop edan sa day kal to boy luwas ng mga rap luwat kung narken mir elam mar bulger na sen tyo buk mo ang rang grup mo lek na reng sar ada kalment mo na kalsi akin paldimingira 2024 ako dilmet 2024 al para ko mingira 2024 akin mingira sen Ada ka malin lang si tida. Nakadila ko rin siningim. Tiga mo doon mga doon yung doon. Question ako. Sira mo obisin mo lang at nga ka umungil mo bra. Sige da, segel en segel at sis. At suma den gina nga kami 200 tala, ela kon 200 tala plus raw dudio. Eseng ngara en segel segel to ko merha. Le kum daswa adbora vision ma color tirang balmuklo. Ding seng agak do ritsi oi ngara to. Le nga ka nga ka ok meringan ela ngara 3 years ago. E umisin din ada pela ngari ste. Ma olbil ma president ta ka akra minimum wage ma igal to ra tax ma ngara. Mang seureli di isu nga ka wase. A president ng sirabol mereka mo do en ngari ako pa nga kalwasya tiyan menin klangar nga ela nga before year 2024 nga tamla easy ni. Mlamo obeota mlamo atera udude ma asya pinglist nga. Did we get there? Hindi ako tungkol enser, hindi ko mudasyon. Sa bari, giril enser le. Halimbawa, adar belaw loreng. Giril enser. Aklangar kami mo nga. Ang suko maklangar kam na mo maringil na. Kaya sometimes, abibili ang malungil uklo. Kaya Cristiano di kan appreciate rin. Ngagi kampi sa tikita subject na. Akmal oil lomda sutial out migration ng lur belaw. Lendi badir nga. Michelle lo sa presidente tigil bugil me return and mer belang ngora mo milano. Di at the same time omrele la government as a whole aru tiran walang to dimra. Agambe sa 28 years in Kolongwali sige mapli. Say officially obigra abelaw dia ka connection ra berbela. Nga kami nga durang algala tablual en moita lui madanir ra kanil soldado Miguel e dia ka welcome al merbela. Hindi ka ditilgi peace of mind del wase. Ngung kalmet si Gabriel edop sa hindi tadi treater ni black and white. Maral berbela ako na baila soril morse. Recently medora polra away radio namo dia kar atel lomrar tial kadrir bela. You know, ay ka mal kundas ay ka gini ran madel bela ulomis. De almigral buigil as street abe bira tam mal importante o sige. Kasi ngaro gisul gira brigil dia ka. El akar grila zoom kadmora kar gril tamsadra siyo ka ngara. Ablo ng rado ng spera buigil di ka talle sa ngarar at sila klangar. Hindi mo mesetial. Di ba daw sa movie ay are kampes ya giding mo ay kale bukura ka bixen me engel mo doon mga do adi o misri mo do gida do mo daw sa movie siyem na mo tere la kar rir belo atro kar rir ka I don't even know where do you come from elang eli ya kabelment tahara madedra bulis la atra mo to me it's a slap in the face makarang ya kada appreciate ra adem le madedra tax kada mar appreciate ra adem le madedra labor e a dosi grado mera Justice Department e a dosi grado mera. Se di one toman na ikarro. Ma kora blom ngati tengiling ak belum lima mo ni. Diu du del. O ele ul ade bon director government ngarba bo du dem lo madel gelgelat. Basically sida ka argument. Telaw du del. Mo gimil tela. Go putaw du del senator. 51,000. Ya director sa bela telaw du. Up to 28 nga no stats. Mengkoramo dia aku dengar wasing kadang makarang dia kata kau marang
Nel sumak ang peso si Grabli 28 years. Ekol mo ti Grabli lagi kita Grabli rato ko di. Adra Miguel nginul member da al bulis lagi. Ay ka tingi ma da tatkakal besin mo tulu radui. Amor ya mul bulu. Kada wai si wasi el mor madade ang kakida. Aruba. Moruba. Engkang buk tim level rotre mo mereda. Ay ka record de merkita man mo mo bader nangale gumda sa sikit tumlan mo tun mo mga dire kita imriken. Maboda da celebrate la directora habla polisi tu me soldar american me on rotro mungkin. Katamlan ka sa sel identity kita ra. Albila ta kakawatan nil imol bulua mal blood violator nil big time. Esel got el issue nga tilgel nga Facebook el Google bela kere bela. Asmaul lo madre de tirar mabarda. Tasmaul ka tu karset di mo dele digida ka si malu gidra apol ko bidra apol. Tilge omran wa setil nga ugil. Ay kan message til ra Facebook as por claro me a bela espera a lo. Please. Ako di mo se kamo otong dismi nga ka mal ba nga sil subject. Kukuk natun na ka kumesa. Miguel Toil. Hali o Aislo se mamel tewang gagi de mga ka klorti ka. Agim la through ala. E kumesa na bot biyo balre lang. Mang sel rang mam. Uno agi dim no ras kulem re del merbelaw. E oron ragel kurba bersama amal merula gel mring lurore mo lakra akam mentram di gel mo march mo am di gel mo mengelu mo ultial bulul mo ya wasi mo di kidem red kama nga ka lemral wasi ang nabar ta dia kal girim red regit tenam red ri da gan mergol erul dar terra el agi dal mut mo mut klisi in memory mal simple mal di dadlang claim suamal marida claim como abule mo igan digem ko clean ya kasam kalta ta ne tanwari member redra ma bulu mo wasi hindi ka suamal adra malgo ya adang iwala ma redra ka mang bukatak lo se ya sera dungul mutel el belwad el me diga lok tam letra ara adang barda amben merdera de tiu ta la tire en merbriti al bulu em no queda merdera ni mesel de bort ya gida ulo mal de sel mrulango ngakam na skura bigel e betul lagi ka badra suon mai kam dia kim kasoes to oi ma sports mai kam dire mo mringa na kalwa sei kita ngaram ka ma kedel mu tel ka sel to ora miguel mo one step forward e two step backward len ngraru lindal elele ul ad o mul mem mo regir sebel guk mo ngir tirkal adal sebil ngarab ya polisi sebil mo mereta tirkam na ulitar officers la bela mete da teral dar ram rigel ngarab dia sebil mo multial mereta mal simple al sugo mengkal ada ngarinya ileak el lo ngasiren el toko el modu uringil jak se el kam morulin sebel ole mo ngila ay kam mo oti matara mal sema makita uringin selim la kalau ai sini dia dim le berrotem kama mar ada news au si agi melarang klele agi isnge klen toda sia single tira Facebook el tirma presidente ngi marma terung beteklo dia kula mar ada bigel ako buulo ikal mengeta orang ilmu merender gitu maka aku amal dong klo mesel wase kita ketemu kala Tumla kang kerbe. sugum lo share ora itu bulgol gumbi itu bayan ne kita tempat ambil ku Exactly. le adam biga me oling tergit wase bom kamenuel do wase bali da sentia so mam mengluol was yuga ngarma ngot mo krabluma mga dere klangar ma le mama ko da sel mal tiga se kadi mo mes ram biga ra pe sa kamo sa tibi ram biga arbuli se o mo quadra el mut mal ram biga ra rolel omre da bulis don't tell me wase mo adam biga men rulital blomo o mo ko ngel la motri ada siapa matra korea tigel masimel adal que cree que ngene bluri mel se kita suku ko bal tiga sepe itu libra wata to ralla Pues aga lekera kwame adra kwama di orko ter adamar ki adar belau gelle be bosna ka toni lo gro amal admar ka moses pues aga tasmi no adar belau len kom small island em lamori public magi mal admar kami adra kwama ki kita lagi fightra Amrigel Roman mo independent da sa mama
Oy, makamiwa mal proud kamiw. Di adra kwama although the territory ram rigel, di over the local department trakwam et mal waise di garulok mase aling madit chamoro. Se duk mase unspoken rules rakwam. Et yang territory ram rigel, di madal alara ram rigel nombre da any department malu bang governor rakwam. Yeah. El lagi et admar kita kata republic ding kata kora opposite tele dorurungi namo get change atmosphere masing I'd rather have a person running the police department el angasong sa experience ringi magagi dele skulel di as long as he's a Palawan I'm happy with him. He can make all the mistakes in the world, I'm still praising him for being a Palawan. This kumong foreigner and not mura balwat and direct mo security issue. Das emel ngara let's say ngara imura blura sa Pacific yung adra France no brother sel blue and sa nga say manubra soldado marat it take over the government coup d'etat. I mean tiang security issue as elma private information na mga otrar marataraat. So from a security point of view akuri. Masih. Tama. Ya, akmal remember sir temela administration ra Johnson Toribio. Emnalnya tara naminil lel appoint ringin mora tara ministry. Akmal remember term lulus pe ringin wasi. Lenga dira no issue background ringin school eh. Terme ya akrino sila ringin mga lulus pe ringin wasi. Aigal documenta prejudicial. Okay? A prejudicial to wal kora detrimental and damaging. Okay? Ngari atal malela igal information wala. Ako mdas yang lela sel suko mar atrablu amnamo question ra integrity ra process ma aigal mabel blalika engar lela Minister of Justice engar lela President at ito burbela na appoint ringi en metwo emotion of crime mo Mengaral ba biar. ela tiagil to ra university ela sel ngwal kora CV ditya kora din klan kal mergo ma yel work experience ni abro CV kora wasi kasaal kardil kabai ngaringa antelar kim dia kay git ngwal kora di kato ka dulu retin babel kut maklum ulo si sa gumes Yang kami sustaw ra yakyu der phone sa. anyway so tiang Almeida University masira me ali kato mo understand wasi lo wari yang mga wasi hindi mla kato tangali kardil irang sa isel wasi temo interview ra adra ka miski daw reason wasi mendia ka tokol ko mo compromise ra tokol issue ra tokol belaw ma siyugang marak be magato ko ra silver tirak ra wa bla wasi etmo announce ngi margo yang amori omngi tolel mangiga ay gablel skip pagadim no mesa ruri wasi ngara la obsa president Ramyun se emla suri ine to atam ra alselsela siya sing amne mon siya igi via media man lote ka special interest tiang le ka wasi asin sa director bla rulis Avia kalwa obo Minister of Justice, el Presidente o siyang claim mo la sa apply Senate, e tira mo provider sa constitutional advice and consent. El meaning lo say temosen da question mo ragaw, ngoy ka ulmay, morngi say gid Sila ba school marobo. say gid. Era say gid dum ngokol dawr gid taltoy, say dim nak say gid ya. Mergo ka remeng sila sem tutking kay gid el adal mo. Makata mal magiraw tiya ka aklisi ado adal olbi ka lol makato ngin mata makatu ko klora ya aklisi ado say kami dito para Google ito search tiya masar amutial Almeida University mo Google ngi en to badal wasay tiya nga ang higel online university ligel kaharaw malara degree ra ngora mo diya ka to ngay imla mo aswakal mo apply ni wasay tiya sabi ang may Not degree accredited. unaccredited bulgula wasay ay ka hindi wait kayo accredited PCC accredited school sel mwa 2 year degree raw obora kwam ayu Ochima University of Hawaii and transferable ay ka credit raw sevya kay gel badira school la mesa ay gal el course ngi marsenser ngi matletele le wasay ndia ay ka nga mal MCC el course mo obor gel sa may bulgula say ang accredited mas ada dilu siya certificate ng mas ndo sisiw ngi mas ay gid treta okay ela tiagid magadungul may wasi Almeida University at bang ngora mamlamor raw arungud wasi tial experience mata alang kalata ka gilal adal di ngara ya ato ngalia Clell School ela kada kira send a text ay galmi nato sa India
nga ako tato sa mle mispel. Marango ta kasi ang mle mispel ang amil teklia el mo malumang mle ga. Hindi to say College of Alameda. University. College of Alameda, Almeida University, at yakal mispel. Ay ka tablol ka karosel nga. Makamakara may sel Error. Error. Misel balway say give. Kada mga mlamo say alik mlutul mo suwit yang. Gitar amlam ablang. I see. Mang mal sugo mungungil ko. Wal mereka itu. Odo kasing kal ala dos persel el klisiel. Hindi sel sugo mo kato tim la ang maya ngora kerti emoy tiger cancer adra blue. Ega ka beto da say dia kita mranom sodi. Levi emol ringi say bom ngusel degree sel certificate ringi lo tia school el magarangte. Elungul mem menggenggi medesa. Oh saya kita abay di tanggo. Elang gal adal ban na school 4 years college 3 years diga ngilwa MBA business. Ingga degree niya business management 4 years girel 4 years lulsu sige dainga kal Almeida University SSL na betig ngin ngara Idaho Boise Idaho e register da Nevis Island na Caribbean. Mereka tinggal owner segi del compalia Pakistan online company owner ni. Egel krim lu selmo mereka meskita hara set to sentra degree economy. Mang awul makau terus elanga multau talla. Nga nexa ngongedel other belau or tau talla ela agoten mo president ten mo minister of justice vice president enyam. Gimana Oh, girel ngarinya schooler at ora Allah malu related to political science and government administration. Hindi nga oba degree na business management. Ko ruta business ra university lo ra la degree ni. Ma question away kel lo go kalos. Kamo oti tia bakire la lo ko mora tegal aro bisa president. Kamo oti tia le tia mal serious. Le bulgulo ase tia di dala la blula kal sugum gal wa sel mergi. Pero makara wa adan mo bilang mereka luas direktur ngari requirement civil service requirement luas giren ngari apa sih lo digiri. Around that so kami rubak. Ora pibra county mas state Ram Miguel. A chief of police a elected office. Jangan makita og tamis ngi. May requirement ngi. Giren ada degree raw. So lang murmur mo campaign. May adrablo mo es mase ak por se ngrabo guru ringi. Magda secure ngi. Mas magda secure ngi mo problem ringi sa voters sa mga recall ringi. Dia all time work di mo present appoint fire. Adrablo dia ka sertil. Ada era por ahí. Hindi gire, tiyaw mo ko ramal. Ora ko ado masunyo kasi. Kita kata adro ko ya oil kata scrutinize ay kalto ko. O mga government, mo mga private, mo adrablo magungat tingin lang ka government malum babira government may mo say tiyaw mo masringin ko ra alawit ang alumang malamal say gidel clear ma lamsel armo do scrutinize apa mo may ere edi kaya wadung kal government mo to o masringi tiang selective scrutiny masih kita ako mda sing manuter ambassador American mesel may en simedo di musel profiler ilmi memringil wasinggal ambassador umlargir mo lagi ngaro era government American mangkal memtera government kita gede mangan momil giti Ata ko to blue. oh mandi makikakal self famous statement tra adra hiripi ko magibora blue lang lo takar mamatar ma empay so mamra algo ko pagmaman mo ba buat ilagi mobile na bililasi iti mo sa kaugarayon kasi ira ko ra imo ra to lak lagi titil mo willing ako tulog dum sa bosel emsa krisi el gulup singit esel molgori ako to important nga adra tarawdo sibel nga niya tiril adra bela o mo oida mabilis Nga kalalungil pat invite yung medical program. al sibel mang emde ala last el teme de mang akmas ka erul bo emosya sa jak por aquel cook subject Hale la ko mo report ra ako ra ungil ice. Ngerul to ko so ako to ice hindi ko ta sa oreor may mili gamla mo mod al the swil was hindi al bolo alcohol elat mo alcohol. Mo ti alcohol ra belaw games. Taraman ungil blood pass ring itel supplemental
$30,000 samura each state el murtiak ko. Agunda so that's enough mo el malungil. Ang lagi daw mo ate mir mo exercise mo discipline mo maklogron tiak sila keluar uli mo sisi apa ngede mo sa tarungude mo makamrula to ko mo malungil to ko. O merul to ko mal soga etial amal murut ka ulum ya albay. E gumisa ka nga gruba ka ramas. Ya gurren sel go tial londin naringira ngarara tial dugul belam londin gruba ka ngarara dit mundo suir ama amor nga aura el almel June 13 ya gumisa ka la atara gruba ka muli bay ka terbi magumisa imana to la do mal malungil ngule akmanne inbal bertiang ako tulul de ko simi ko mendenge se londim ra ruba ka Pacific gimrelira na 1998 ra PCC cafeteria seguido selul da kara emlesi raklobat e ultrgo klang lelma agel dru lira selablu ra LRBS blu imno gal mo dimna lungil gatmok molmong yang mosme rai betul lagu ngare abis betul mara arakla elam tanam mulurungi mengmal el barung ulo mesringi le malul mesringi na ulen lenga ka uluro lo katrina rungul bela timla kudu rai betul la kloira betul na ngaram gutti marwa ke ngoiga kal mo rulo deri ma understanding il to mas mal girel muru le ko mesringi ya ko mesra ngara sel ko mesra kambes mendre ngara sel ma por ahí tung makmalom daso se tiangan moklen kuk mosum klisel klebel argir na Michael Sugar argir magdali dala elgir na rin itak lisi ya malungil kabsada ungil ice man me akta dingilo atara text nga rubakal na text make mase mornya flight ra dolonglela belau ma Macau 170 turista lam ala ticket tir nga se skogi gide madengek mase although velawa o magitra wa Europe ma Miguel di maral magitri gider miruba Asia gida Asia destination na maokyar gida ngar Asia almay masegi del skogi ngara Macau almay ado mesringing tara ungil Iceland guk PS loyale ora idung almay ya toro gara amo 29 ra el albuil segi del maiden flight ta may 170 adang al selemang guk mo el guk mo tigibal masaka dagal hotel tiasa sabado oy malungil ice mang kada hopefully mokto ka skogil may at the end of the day mi rubak gida ospera neighbors gida lom lur tal igana mirgid gida da ulak noak bil sada gida real estate da mul gida lungil at ora investment tra climate gid matora real estate ta gida lungil morar foreign investors mar adal kerbelau mang selbol way say ada soril me moy tawdudir maguk mong ilaklangar gidel bekla ya malungil ka Dia oy, akmal di quickly mal di more sale supplemental budget ngin mga amla mention ni. Adra o igay di netir mastir ang ari lartel telael. Ya self justification na siya kasi mo helper tira operation sa tir mal an mutul baby. Ding gora biakal selbo manguy ra financial report ra sen kware gora biakal actor len tira nga amla se ta dira ka spend ra tedo na mo mereka 6 months ra fiscal year dira ka spend da hevra mulo se ngarngia amde ludo se lo spe gora ndi sel bigger point nga kaswakal loto bdio si ngarngia urior mang milgatit el wasay bodangaya o tela el morulia basura mal kayok substation bot se pedal accommodate 10 additional rooms ra bulis elaka ulgum ka ngara truan lobuan ngari PCM ngari 100,000 ko one more gear ko bal ngari ra ora budget ra ungul moruling sel solution el mal makatmok loga ungil process and tiro se so say kita abulan ngil teleta 200,000 say do ngaramang ngarangya katamla aureor amla identifier ngi emergom kana mulmok emergot tumulot to bari let's just pray lo asen dia ka kora kare mo to ya ka akmoy ra simbong tangaria tingin na rungul bela yung anya terul episong imo episong ra imlig ma imo episong ra matpa ito didiul ato ba oral uben diak to dira ibo to na imo sosben o ilang ako mesesel tingin nga imlig
habla po ko ng ito ko, singgal, rungol bail kalistus, mirturo. Mirtut karar sila, hablin. Dindim lang ang mga kangenira. Aro ko kulay mali. Hinggal rungol bail, et pisong. Mga kangenira, aro ko kulay mali, kayo morubak, et yar dalala. Master niya, recall niya. Akan kanila, nesto bertil mo di akarubak. Tilteru. Hindi, rungol bail na, di order ka na. Nga di mo et pisong. Kalau matingin nga ka, imili kam la kongera ang irturo. Tumla kongera kalistos wase. Tumla kongera ya milut kini lo rotra. Lele ma belura imili government tumla kongera ni. Kloba karang argay. Understanding na katuko ko na nga limor et piso. Ra sir olbi. Edi na ko sisulto ka bilog mora. Belur ngat pangi. Mauri una bon mereka boy gay gideleng sida reason. Saya pun mereka belura amlagayo etial Council of Chiefs awal tirak teras yung belau. Umlegiril mo mereka amlagayo emor ngan blungoy emera imili ura. Ay kan bebira belu. Ya imili kam dia kasem el tiagi del issue lo am dia kasem. El am law mereka ngaran yang angat ma because yung mamaradra ngaran amle dilera adai tergamam pusin mil tumor weeks. Ngwag kim ko lang nultit ara maindra ara ngat mau tumle eskel postpone ni di gal si elmor ngat pang di gal si elmor ay bili ya sel goreng serasu dra ngal bela di gal teteru girake dra isai sel goreng serasu girake dra robat terbul ko man girake de yu et pisong mong di gal di gal si elmor si makumta sura si mbay tiagi ko tinge rakli bela orgi agiri ra ruba mal mo serious lele Sim lagi ngarar dawal ko na o tilwa si tilgal talbakal le mubil. Esel mo le rubakal le metamal lang. Yung iwo dongokla ginagit ray ray. Oy, Ukta ginagit. ding mlani ata hindi mo tu dia simbol tumlo balara boundary ray bilig may ray. Ang SR may ray. Hindi at bilig may ray. Makwasing yugi wol dongoklam lo. Mo saying nga sir babi makmilo kra dra ira sen dia kali giwol do makmilo giwol do ay ka ko na dik pul waisen diesel loratel club even argi met mul gra blu mo burden ber adra blu gidan di mol bakal na ba ako dik pul waisen eng gabi oren sing adik miltang after blu ngaral etra adra nga public tweet open siya mas sa bama Alex Abilio Endra. Ya, udah strike dulu, aku orang reluctant kasi. Lendi di bluri dia kata kot bekli. Ya tu tidak kena tu mirai lagi mal tilu dra pelingin. Lengara ram blur bela. Kita kau tu lah untuk swet. Betul kau pun orang untuk swet aku dah sing isu dia. Aku dah setiap bela kita important. Lagal rotor bokla. Armornya lah. Yang monggong gerogin betul. Itu ta rules dia enforcement. Bang terung di remain el terung alak enforcement masira wajal gani mga artilang hindi ngaring artero hindi ka imo na sel mo correct hindi sel to luwas ya enemy lagi lagi gid enemy alin nga na mura korte me direct dia kan ano tora ko Naka may gera imo tokol mo meron. Madera 2 minutes gid Dia maldi tiagit. President Biden amne announce eliwasin mormur mo president tabigin. Ya kalau Trump ako timla announce la 2 or 3 months ago. Ela sen do mes tialo room la ngira ongrulu ore. Ya president surang web sa mormur tilen nombre que mudra dalo se lisir ti. Madiu de shu ase. Ndia nga ngod la del mormur timora next election. Len ela ka pirile apola ngal ka school dimle ko de madre. En mo molto lo ase se le murse waya atika gid tewang ya Johnson na 11 na ano lang mo 10 ya surang lang mo 5 7 ya alin ang mo 2 na buktigil hindi ko rin sa lang lo se chibo ko meron ngaral na madra buko da mo dia announce hindi omrelel mai ka man sisi masel do ren sa ser murtra classroom nga mo dia ka mo da mo igali klenu mi baile por todo es mai kal po kayo nga traultaso mereka relite ang belum pola ko sa spend time in as
trigger armor mo ta challenge sa ukra nga office mo nila tiar tukora alo ka tuwa ni mo ka kulula inati mo ko ile ko foto malan dia begira na Dia ka isu dia kal saltora atenta sa el madia. Ay isu sintang nga ududer madia ne. Ate do para ada secure git ang anak ko mahaway ma San Francisco. La ududer me dia kasi Morris. Kamar sulang ya saya kasi sa Creal Seals. Tiri mo blog ka matre ke omralo sem beto ka maklo mo troil. La bungale la blur belaw. Makunti na makambe sempre nga sulela ja mahirmangara. Ako kung maklo mo troil mo sa amla da dure Creal Seals. Yang kamalo ring ra ungil Sandel mel gumi, usil mel sandel nga waluyon. May ikaw ko malmisula.